Akbata Bürgünde Жылқы Bazarı. Assalamu alaikum dostlar. Hazır biz Akbata Bürgünde Жылқы Bazarı'nı tapıp gösteriyoruz. Kança oldu Bulat? Bulat'ı bilmeye kaldım aka. Bir o kalmadı gettiler. İhtiyar bunun kaç oldu? 100 oldu. Bunu 100 oldu deydi. Karaşta aytıp kaç olur Kur'an versin. Bunu 128 bin boldu. Alap ake. Öte son eken. Kaç aka bunu kaça kaldı qarı? Ne? Onu aldı. Kaça kaldı? Kaçaga? 71. 71 volt durumuna o at. Kaçası eken? Hayır. Tay deydi. 71 bin volt dur. Bunu 100 bin volt at. Bunu 100. Ana onu kogat. Bunu kogat. Yıkası iken 180 bin atalım. Merhaba. 124 bin болады. Bunu aksının güldörü bunu qarasаңар. At krasavчиктер. Bunu bakay деген жігіт. Oldu aka. Şunda туғандар. Бүгін біз Акбата Бürgünde Жылқы Bazarı тартып көрсөтөбүз. Каналыбызга катталып элек болсоңуздар катталып, видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Канчадан болду булар ака? Bunlar 75 bin oldu. Bunu 75 bin болду. Наркыңызчы? Ekin saçı oldu mu? Ha, telefonu süleştaz bu. Müşterik böyle ol. Kaç oldu kan bul? Çok yaktık eken biz. Bundayla baslayıp koç. Bunu köre. 65 bin sonunda. Bunu taylar 65 binden boldu. Kimi var eken? Kimi kaça? Bana öğretti, süleşetken. Buna tuğandar öte sonu boldu Жылқы Bazarı. Assalamu alaikum brother. Kandaysın? Kaç oldu bu tay? Bayağı taydın şeringini alып келдің да. Kaysa? O bayağı 58'ge alып келдім мен оға. Kança? Bunu hazır 40'ga da adam. Butu çalıp. Muna butu nonday olup jara olup kalıptır. 40 bin kemi vardı attır. 98'ge de oldu böyle. Bunu attı 98'ge daha bol beyti. Kança todas bolsun? 105'ten ötüp verem. 105'ten koyup eretken. Jaşı kanday? Bıştı. Bıştı eken. Kança oldu bulatınız aka? Bunu 81'ge aldık eka. 81'ge aldık deydi. Bunu suçu? Bunu öspürümdü. 98 bin oldu. 98 bin oldu. Arık eken ha? Seninki çukam? 105 bin oldu. Jaşı atı eken ha uşa? Kançası? Жаңасы eken ha emçi sayıp iştaptır. No, jakşat eken. Kança o? 98'ge aldı degeniz ha? 98 bin oldu. Öte sonraki basığı hem jakşı eken ha? Basıkları jakşı, öte gülü eken. Bunu jigittin atı 82 bin boldur. Yıkası eken. Kaysa attı alındı? Sana satıldı o kişineki? Satıldı. Kançaga satıldı? Tay eken ha? 73 milyon. Bunu tay 73 binge satılıptır. Bunun da akçası testi ötüp hazır. Урматтуу көрсөлөр каналга атталыңыздар. Мындан бияка мал базар, жылкы базар, кой базарларды калтырбай тартып көрсөтөбүз. Муну экөө 205 миң болуптур. 810 bin. Туугандар, эмнеде өтө жакшы өспүрүм да кептир. Муну өспүрүм 100 миң калган экен, азыр үстүнө 5 миң берет, 105 миң. Бирок мынау макамчылык экен да, өзү бар атыш экен да баягы. Bayağı kıda Баягы сиздер мен Япон таныйм. Өзүң шуну таарыйт бардыгы. YouTube'dan alып. Амантур айтпайсың ба, канча бересиз? Амантур. Амантур айтчы. Сен таныйт экен. Ачык айтып эле сата. Ичи чыкпайт аттырсам. Бул тымбаптыр дейм. Тымбаптыр. Амантур, ушуну сатып атасыңбы, укам? Канчага? Kızmaktan gelgen Şuna koz açıp söylep koysak elin aslında. Kırkırgan dele kırkır. Hava Fileter 40 saat tanıtım. Ava, kançaga sır otasın bunu? Kançaga sır otasın Bulat'ta? bana sıra atkan eken. Kançaga sır otasın Doğan'ım? Sen bunu aytpay da 95'ke alışıp ança payda öğrenirsem aytpay da. Buna ke 95'ke algan eken Amantur. Hazır 100 bin verilas peki. 100 ming bere alasıpı deydi. Hazır sodanı biraz kızıgan жерine tartıp edin. Kırgızstan'ın gülü, Özgön'ün gülü bul jigit. Sodanı biraz tartıp andan keyin bul jaktarda ulantam. Amantur, ben bağamız, sen Amantur. Sen özün ele satasın bunu. Amantur, Ya almaz aka gelince. Amantur, ben bağamız, sen nereden alıp dururlar? Almaz, ben bunu alamazım. Oh, bunda Reza Cin dattara getir. Mına sağa.
Boldu tanışmasa 105'ke ver. Bunun süzülü şöyle aldık bu. Süzülü böyle satmalı. Beşke verdi. Ben telefonda 100'e sattım o şey. Telefonda ağzı. Yeter sarmenen parayı mı? Cüktekan 10 tane kılıp koy markete ver dedim. Hazır mı lan? Kultu perot falan param. Oha. Amatör göbek. Buna da semiz atlar girgenki muhtaç odat biraz ha. O narkı çeketegi kögat 104 bin bolttur. Bunu Salam aleyküm aka. Bunu kaçadan aldınız bunlarda? Bunlar 84 yanından. 84.500'den bolttur. Bunu akam Özbekistan'dan gelgen Özbekistan alkatı attı. Allah beni. Ya ne kadar var aka? Bugün kaçça baş aldınız? 2-3'te. 2'de 3'te aldım değil. Az boldu. Özgönge. Ha Özgen alkatı mı? Ya bunu kaçça aldınız bunu cerdine? 110 bin. Bunlar çekirdeği 104. Bunun olsa 110 bin bolttur. Bunlardan balarından birisi bunun ovu. Cerdibine karanlık ha. Ne oldu canım? 101. Aa Karaça. Bir saat daha satar çıkart. Bravo. Öte kız o da. Amatör ver aşağı. Söz alıp aldım. Oho. Bunu akanki de Özbekistan'da akanki. Özbekistan'dan Oho. Bunu Özgön'ün gülü bulcu gitti. Assalamu alaikum qanday? Yaxshimi? Desvaqtdan yaxshi. Qanchadan alding ukam bunalarda? 83-72. 83-72 mingdan aldın dediler. Bıştı ekan da yaşlar ha? Öte yaxshi arzon aldılar. Ava siz qanday atalayında o'tasiz? Qanday atalayında o'tasiz? Bu Joşto'dan kızıktı millete. Janagini ha? Joş ekan. Çaldar bağırgan, çaldar bağırgan. Chetele bag'ayn dedingiz bile. Jo, yine bunlar. Balдар okudan yeyse koy koydu, qarab turasın mı? Yaxshi at ekan. Yaxshi olib oling. Koy koydu, qarab turamda. Bunu atda? Shu atda? Yo'q, bu emas. Bu emas. Ya bunu o'kani qancha oldi aka? Ertemenen 210 binge verip edim ele. Hozir qanchaga so'radingiz? Hazır 205 binge. Bazaringizga kelganda berib yuribsiz. Buni Jigitda Aqsudan kelgan Qiziljarning guli. Qancha oldi buni orqan? Aqsuvi? Munduzning guli? Munduz degan urdan bo'ladi bu. Mundus degan ayıldan bulu. Ha, Munduz degan ayildanmi? Munduzning guli ekan. Buni aka Jigit. 109'a vermedi. Buni otni 109 ga bermeding. Narxi necha? 82. 82 ga bermedim deydi. O'ta soni bo'lib tur. Yo'q, telefon nomerini aytsang ayt, aytmasang aytmayla qo'y. Ya aytmayla qo'ying. Hop, odamlar jadada zona qilib chaka. Mana Aqsının, Özgöndün, bu yerda Jalabatdın, Bazarqo'ronning guldördi bu yerda. Noken. Ya buni ot qancha oldi? Bilmedim deydi. Kim telefondan jasını Mana. Nomeringizni aytingizchi? 706 Aha, 86 aha. 45 89. 89. Mana tug'anlar shunday sonini otdi. Eğer Aqsının Munduz degan ayildan bo'layotgan shu yigit sodatgan. Yem olsa zo'rni qilib baylanishib ko'ringizlar. Shunday tug'anlar. Buni oljakdagi. Qanday ukam? Yaxshimi? Az 1 minutda. Qayerda? Razbarkasını çeşmek olacak ya. Sen aka uşat sura atasmı? Canım 105 bin dot alıyor. 105 bin olsa berem dotkan boçu. 95 birlikte. 95 beri dot iyi sen aka. YouTube kanalda. Bu akam Özgön'den gelgen. Buljak jigit Aqsının gülü kanı. Anaki. Anaka sodası kızısın Aqsı bilen Özgön'den. Akbata bir günde bu жылқы bazarda bu tuğanlar öte жақсы bazar. Жылқы öte köp kirет. Ne olacaklar biyeli. Kana akıl surat çukam. Kançaga? 30 bin berey deydi. Biraz bu doğru itken oşağa 30 binge suradat. Yo bermeytken. 35'ten koyup berespi deydi. Urmatlı görüşler. Mınaki Akbata bir gün жылқы bazarı. Jigit koldu koyarken. Her kim özü işin kılsın ha? Sen atını satkın. Assalamu alaikum. Kaç oldu Bultay? 72 bin oldu. 72 bin болып тұр. Бұлар нен сода қылтады? Бұлар ат сода қылтады ва? Қолынды балаларында біліп берейін.
Qanchadan bo'ldi aka buni qulunlar? 28'den. 28 mingdan. ortada. Nar qancha olib tur? Bozg'uning qancha oldi ko'k? 40 ming bo'lib tur. 27'den. Nolar 27 dan. ...95. Ya buni ot qancha oldi aka? Bahasini aytmadi. Buni qancha oldi? Uka. 33 mingdan bo'ldi. Tug'anlar o'g'irlab chiqib ketgan qara 90 ming bo'lib tur. Bevi. Buni bir 90 ming oqsoqol aytadi 90 ming bo'lib tur. Buni aka, bunda ham savdo qildi. Bular 82-83 mingdan o'zgonga ketdi bular. Chuh, Anvar. Ketdi o'zgonga. Ver 30'ga. Qaysini so'ratasiz? Buni bu? Bu kaçkan so'radi? Qashqani 30 mingga so'ratdi Qashqani. Buni ol joqda da son taylar ketdi. Buni taylar qanchadan bo'ldi yigitlar? 35 dedi. 35 mingdan deydi. Qulundarda bular. Buni qulundar qanchadan bo'ldi? 30'dan daha da olsun. Buni qulundarda 30 mingdan deydi. Buni 95 ming olib tur Qashqani. Buni ko'k qancha olib tur? Bu aslında ish kerak bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, kanalga atalыңыздар. Bundan buyoqqa Aqbata, Burgondi, Jilqi bozарын, qo'y bozorlarini tinmay tartib ko'rsatamiz. Qancha oldi bo'ladi tuganim? 130 ming bo'ldi. O'ta cho'ng atgan. Qanchasi ekan? 4 tasi ekan deydi. Jo'nat ot ekan. Assalomu alaykum oqsoqol, qancha oldi ot? 123. 123. Ana nomeringizni aytingizchi. Aylantirib tartib qo'ying, kim kerak bo'lsa sizga zo'ni qilib baylanishadi. Bo'ldi. Bog'lashib ko'radi-da. 56 ming. 56 ming. 76. 75 degan 075. 0775 18 18 00. 18 00 ekan. Tug'anlar bunaki Aqbata Burgondi Jilqi bozorida shunday yaxshi at kirib tur. Bahosin qanchaga berasiz? Qanchaga bo'lsa berasiz? Algan pulingiz qancha oldi? 123 ming bo'ldi. Tug'anlar foydasi bersanglar beradi ekan. Buni aylantirib da arqa jag'ina sonini tartib ko'rsatib qo'ying. Buna tug'anlar shunday sonini atlar kelib tur. Oho, buni ot qancha olib tur? Ayt aka, qanchalar ku? O'ta sonini at kelib tur Aqbata Burgondi Jilqi bozorina. Ayt aka, bahosin qancha dedi? Ya buni 123 ming bo'ladi. Qancha olsa berasiz? Nomeringni ayt tuganim. Kichkina qo'shsa berem deydi. Buna tug'anlar o'ta yaxshi at. Alap aka. U qistoliq, buni tepkenin qarag'lar. Bu beni qancha qaldingiz? 81. Buni 81 ming bo'lib tur. Uka, buni ot qancha oldi? 120 deb tatsan, sotalaysinger. Qanchaga so'radi? 105 ga so'radi deydi. Buni aka tug'anlar o'ta yaxshi Alap aka. Ulog'i bor ekan. Ekranga nomerini qoldirib qo'yim, es bilan baylanishib ko'rasizlar. Qancha oldi Durus aka bu? 100 ming bo'ldi, 100 ming bo'lib tur. Buni ot qancha oldi bilasizmi? Yo'q. Shunday tug'anlar Aqbata Burgondi Jilqi bozori. Qandaysiz aka? Alhamdulillah. Sonunda deysizmi? Tug'anlar o'sha yerda ham piratni sodasi qizyapti. 21 ga alasiz qo'yamın onu. Aka, o'shani aytatam, o'qib yurib oltalar. Beringlar alın. 50'den oldu. 50'den çıkıp çıkıram. Hoş al. Sen gönlün varsa ulan kıynap olsun. Ular mingeniniz. Buni shu o'spirim 120 ming bo'ladi. Buni onda jildi at kiribdi. O'ta sonlarsiz ham tuyoqlaridan jo'n ekan. Toza ekan bari. Nomeringizni aytib qo'ying. Nomer 71 men. 771 0066 30. 006630. Hozir tug'anlar shu o'spirim savdo bo'ladi. Savdosi bitsa o'sha oqsoqolga chalib, Sen satqan shu o'spirimni Bitti. 21 ga oldik. ha 121 ga oldi. Buni aka tug'anlar 121. Berdim ama. 40 da otdilar. Qancha olsa berasiz To'lan aka? Nasiba. Nasiba. Bozor. Quruvachar. 65. Var bereke. 65. Yol geldi Gel bereke.
Oo, ona jokta. Emne olup ketdi? Muna sağa. Azıcık bu jaktan tap görsem. Sırga bunu kança kaldın köktü? 107 ming so'm bo'ldi. 107 ming so'm. Satasın bunu? Satam bular. Nomerini aytıp kanda Sırga. Eğer 755 ming. aha. 001 986. Oldu ekranga yazıp koyayım. Kança beri otasın sen? 109 ming. 2 ming so'm üstüne berip attır. Berbeyt at. Kança olsa beresin Sırga? Tuzukroq olsa beraman. Tuzukroq bolsa berem deydi. Mına anda ekranga nomerini жазып koyma. Eğer bu bazarda satılbay kalsa gelse bere veresin de to'rabı. Mına tugandar, görüңүздөр, eğer gelişip kalsanızlar şu jakşı nerse eken. Burç eken da. Ballardan aldım. Jaşı kандай eken Sırga? Yakası yok. Yakası jakşı nerse eken öz daga. Mına tuyaktары çoğun ulaka çabılıp жүргөн eken. Айгырдан келiptir. Tugandar uşat jakkan bolsa iesi menen байланышы баалашып көрүңүздөр. Может келишип калат турсуңар. Номерди экранда болот. Муну ол жерде муну өспүрүм азыр 121 миңге алынып, муну ол жерде үстүнө берейин деп атат азыр. Айтака 3 миң берип атат. Айтака сиз тартпайм. 107 миңге алынды эле. Азыр үстүнө 3 миң берип атат. Üstüne 100 ming beradir o. 110 ming berip atат. Uçlardı gördünüz mü hazır? Mınaki. Yemisiz. Айтака мага калсын деп атат. 15 gün kökke baylap koy. Көккө байлап коюн дейт. Kança. 107 alındı эле. 110 миңге сурап атат. Jettik almayın. Мынаке, о, наркы жиндат келип турасың. О, Акбата жылкы базары өтө кызып атат. Мына сага. Мына сага. Мына сага. Өтө жиндер келип тур. Бир ирем жинди го. YouTube bu. Ооба. Мынаке, елдер кызыгып тартып коюм biraz адамдар көрсүн эми. Yoldan alsana tevet aldı. Канча калдың муну? Kanat kaldır bilmem. Ана тек алып тур дейт, баасын айтпады. Ооба, бул канча болуптур? Канчага? Муну 247 миң болуптур. Муну аксакалдын номерин калтырып коем экранга. Экөөнү 247 миң калыптыр. Муну экөөнү. Канча калдыңыз муну? Байталбы? Муну бе 90 миң болуптур. Бозу шойт. Ушунда Акбата союшка алыңарбы? Өтө семиз экен анда. Боз эмес, а? Муну ол жерден соода кызып атыптыр. Эмнени соода кылдасаң, мунулардыбы? Kança aytты? 65 deydi. 65 миң болуп атыптыр муну. Өспүрүм. Кулундар канчадан болуптур? 7 de o da bu. Ооба канчадан болду? Oldu. Кулундар 10 ming berdi. 30 миң болду наркысы. Наркысы 30 миң. Мунусу? Бунусу дагы 30 миң дейт. Муну алып болду ака. Şu soda olmadı. Канчага? 72'ge. Муну ушулап 72 миң болуп атыптыр. Муну көк атты 105 миңге сурады дейт. Бер айдыбайсың, өтө жакшы өспүрүм экен муну дагы. Канча деп атасың бул атты? 150 aka. 150 миң. Кана нары бери салчы, бир эл көрсүн. Туугандар, ушат жаккан болсо номерин экранга калтырып коем, ээси менен байланышып, баалашып көрөсүздөр. Кана бери бургун эле. Туяктарында бир тартып коеюн. Өтө жакшы ат экен. Канча деп атасың болушун? Suraytdagi ozroqlar kam bor. Азыр канчадан кеми бар? 150 kichina. 150ден бир аз кеми бар дейт. Жашы кандай бунун? Кунан экен. Туугандар, өтө жакшы өспүрүм. 150 миң кеми бар деп атат. Номериңди айтып келе, экранга жазып коем. Кимге керек болсо сен менен байланышып, баалашып да көрөт. 778 93 93 06. Болду.
Туғандар, шу аттың басын, құнанның басын еме додар. 150 миң кемі бар додар. Өте жақсы екен. Суағай өздағы. 57-ге алды әтсіз. Бирок алып койсо бул эмне да? Акча кошулуп турат упайга. Мұны тай 57 миң болады тұра. Мұны атқан жолды кім? Білбейм бет. Мұны тай 56 миң болады. Мұнаке содан қызыған жерде соны бұқыстары тап қошпайын. Бұл да мейман дедім. Чырайлуу утай экен. Мұны туғандар 56 миң болады шырай. Бұл былтырғы тай екен да? Қанша тай екен? Мен сом şu балаға бер. Бер мына үміткер ошондон алып. Сырға, мұны атты минип нар бері бастырчы, бір ел көрсін. Номерің айтасың, кимге керек болса, сен менен байланышып көрөт да. Мұна достар Ақбата бүргенде жылқы базарында мұны ала 4 тұяғы ақ, арқасында біраз құйрығында ақ жері бар. Ушылат 122 миң алынған bo'cha. Сырға номерің айт келді? 755 мен. 755 001 986. Улағы бары болаттың? Бар. Улағы бар дейді. Тұяқтарында тартып көрсетіп қойын. Өзді жош аткен. Бойы 1.55 бара? 1.55'te sal жетпей барады. 1.50 плюста. 1.50 плюс. Мұна арқасындағы айландырып тартып қойын. Мұна туғандар сорысыдағы жақшы, тұяғыдағы жақшы. Бұл жігітменен байланышып, бағалашып көріңіздер, келішіп қалап тұрсыздар. Аттың жашы 2 асы бе? 2 асы екен. Қайсыл жерде болады ат? Базар қорғанда. Бешік жон деген айылда болады. Ұшы жігітменен байланышып көріңіздер. Бүгін 122 миң алдылы қаншаға бербедің? 25 миң сом. 125-ке бербедім дейді. Азырақ берсе береді екен. Мұна тұяқтары таза. Осын бір ашып қойыншы. Так, тұрыр. Жош екен. Туғандар ұшу атты да көріңіздер. Мұна 2 асы. Өзді жош екен. Номер экранда олады. Иесіменен байланышып көресіздер туғандар. Тайлар қаншадан болды туғаным? Мұны тайлар 30 миңден болды. Мұны ат 122 миң болды. Мұны тайлар қаншадан болып тұр? 36-дан. Мұна туғандар ұшы ат 122 миң болды. Шында аттың иесінің номерін қалтырып қойым. Иесімен байланышып көресіздер сатылады. Ака, мұны ешкілерді қаншадан сұрады? Жоқ, сұрағаны қаншадан сұрады? Сатылбаса? 4,5-дан сұрады дейді. Ассаламу алейкум. Үйді қанша қалдыңыз ака? Үй 75 миң болды да. 75 миң. Құнажын екен да бұла? Құнажын. Семіз екен өзді. Туғандар сойышқа мұндай құнажындар 75 миң болды. Мұны ауап қанша болды тұра? Ауа, ассаламу алейкум. Қаншадан болды бияға? Құнажындар? Құнажындар 43,5 миңден болды. Мұны құнажындар 43 миңден болды. Мұны чоңы чо? Чоңы? 56 миң сом болды. 56 миң сом болды. Ака, содаңыз берсін ака. Соның арзан алдыңыз ака. Сондай. Ассаламу алейкум. Сануйды қанша қалдыңыз? 79 болды. Мұны сануй 79 миң болып тұр. Баласы еркек бұрғачы ө? Баласы еркек екен. Туғандар 79 миң арзан болып тұр. Ака, ассаламу алейкум. Қандайсыз? Денсаулықтар жақсы ө? Жақсы. Жақсы па ака? Көк атты қанша қалдыңыз ака? Көк ат 105 миң болды. Көк ат 105 миң болды. Мұнысы ше? Бұл 98 миң болды. 98 миң болды. Туғандар ұшындай. Нарықта семіз көк атты 105 миң, мұны 98 миң. Ассаламу алейкум, аман тұр. Қандай өкам, жақсың бе? Денсаулықтар жақсы ө? Қанша болды тайлар? Мені бала болды. Мұны бие баласы менен қанша болды? 120 миң болды. Нарқыңызша? Нарқы 57 миң. Мұнысы 57 миң болды тұр. Мұны бие сода болды ау? Қаншаға? 92. Мұны бие 92 миң болды тұр. Шындай айтқандар, семіз екен, а? Мұны атты ө? Қандай сәка? Жақсы ба? Шында ақсылық туғандар екен да бұлар, а? Ақсылық туғандар ө? Мұнаке ақсыдан кен туғандар. Болды.
Мынау баласы менен 120 миң. Мынасы қанша дедің? 57 миң. Урматтуу көрсөлөр, каналга атталыңыздар. Мындан бияка мал базар, кой базар, жылкы базарларды калтырбай тартып көрсөтөбүз. Ака, мынау өспүрүмдү канча калдыңыз? 128 миң. Мынау 128 миң болуп тур. Мынау бука мына туугандар, мынау өспүрүм 128 миң болуп тур. Канча болду бул? 66 миң болды. 66 миң болуп тур. Красавчик. Сонун бука экен да, 66 миң. Сиздикичи? Мына сооңуз канча болду? Бұлар оптон болды. Оптон канчадан болду оптон? 120'dan. 120'dan оптон болду дейт. Мына сиздики да 120 болуп турду экен да? Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, каналга атталыңыздар. Мындан бияка мал базар, кой базар, жылкы базарларды калтырбай тартып көрсөтүп турабыз.